Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah, pakai gunai waktu cek dek palawangan nama ngeribi isai narik kotomak bila waktu cek dek ni. Tapi ya kotomak bila kualitas nilai malah tak meraja nilai. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pengalata. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Nah, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah waktu makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecik dek ijama namanya geloloma pada pedangkangi maka dek dek minabalu namanya kesarona. Jadi ya rokok agama mata engka. Jadi engka waktu-waktu na istimewa ka pengalatan termasuk situ ngena angka 23 pak dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya tabaraka usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ke waktu nang ka waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud pura asara atau pura magharibi atau pura isyaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka dia nabi ta surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang apa ya tu masih jadi lolong. Pacalang kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamun. Tapi ya pacalang kubur tapi ya roh yoloi. Nah iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak kena ki pacalang kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Itu nabi tawan wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul Mulk Tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak dong Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi Muaz lau pasak kop aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali membaca Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya roh. Ya na tu ampai kukura dibaca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ya roh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya siatu. Iya. Napa angkai monrin na yaro. Ngka mo pay monrin na ro ci di pak donga na surat tu nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi boleh kiri pacalan aku buru wa azabi jahannam pacalan api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu tu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masiihid dajjal makoto peropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidni wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya palak di. Nah palakmu kah papu imam. Marepa ma sito nganna pa bu kene deu marepa lalu kirangi nasabah degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabah pokok iya pak iya na senjata di selang nasaba ukumanang iro. Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa patumi masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na ni ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano napa manang aje mukba akada mage je patumi masampaja napa manang mukba iya na ronna rupa doang ro yelo Allahumma a'inni ala zikrika kita bantu ka pun untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi pung Allah Ta'ala makatanini hati pung Allah Ta'ala makatani tuncina iya ro buka tutu iya sangi paringera pung Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera de tulle janatanya pung Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulle ina tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga umakadame ka mewai balisi maka di balisi de boleh mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang ilo ko Allah Ta'ala jadi maka meka mewe setange de tulle 5 sab itu sabui taun setange maka siwian dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asan tu asasil tu asan ibelisi isuruh menyatu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu. Di punggawana tu malaikat dega gatana si jakamo okolino de na pura non rusuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datau pandrite hati-hati ko dan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye belisi de na gacau pakasiwing de na gacau
Namo malaikat Jibril matili-tili tau mitai. Nasa dendro le dati beli siapa pasti sabu itu maka siwi ngoko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwi? Tapi maboroi ya yang pertama ranah. Jadi yana tu ampai mahkada Nabi talaya dahul jannah tamangka da sekolah tipikal bimin kabir. Dia na tahama suruga tau angkai sipa aborroa ngokui latit lalangatina namo pada mira jannah tamakama. Yana tu ampai maboroi de la ada nawat di. Pak mahakate gatau. Itu yana tu sipa boroi na cacala da pong Allah Taala. Ni apa namo ini tau lina cacatite ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasia si maborro ina dia sisa gaga tangaran pak angkat tahu kasia si maborro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa iya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawuf maka dia tahu pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba gari pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi kampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ia tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Taala tujuan ia tina tena lo kutumak balancak itu namun aga mo balu ko dia na lo kutu tema balancak dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu maka na pulu bami duit de maka na magalung nga cocok ni ako din na mo robosi serang maga ni pa aja bor makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka da Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gaga dia gaga ustaz makoto maka da ustaz si baga ko dia kata moli ko kindo may macarama ya kan makiro jadi sinin na iya tupat di sangange sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamuto matoro po ang Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat dito mabangka tumasampayan na pula ni masigi suju natako ang kataw iruntok bulang rondangi kotorewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumakada tau pacilakana ya aja tilaw doang ngamoy itu tilaw doang ngamoy apa iya tu setan ni dia nanti na paja tu dia tu matanre tapak napak naganggu ya meto ko tu metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe tu milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim nang kato makada bacay ko lang surat dinas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampe ya tete kapau-pau tu lima curita maka apa ti gato ko pura di kamat tay napay liwat roana maju ko nasa ngo padepe ko anu ko chede janu mananna puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nak pato kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada ikko carana ko tumilo khusyuk tenang sempajang makada gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yana tu ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu ya ko masih jakit letu masih gi makoro dek to kana batau kita bacai wasyams wal laili kulong subrak bil falak kulong subrak dinas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrak bil falak apa kulong subrak dinas apa surah terbaca
maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero menjelaskan ni kita baca ya apa sure na tamu mangaribi waktu macalak matan nasai kagang kalabunna ya lengi dalle oko pengala taala pada wa busi deni papetun nak dalle ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyamsi walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya ni wasyamsi walaili mandari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca iya yang penting kada melo ni labu matanga saya baca ni iya tu ya kok kak pesawat yang ada api waktu kau baca ya kok kyoto dapi kau baca kau sampai itu dah kau masih dapi kau masih baca iya supaya ia rodale tadi napat tu pangkat tu biasa maka doa malu-malu musa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya nak ni amalkan dia tu supaya ia rodale itu lina lomu yang dia nak pada bombangi pura si mau usuk madodos sih dia makira jadi itu dimudahkan dia tahu ni apalah ibaca mi ya apa kau tahu pula makan jak apa ya. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne, ia tu jenne Pak Bu, matan rito tu pengarunan loko sampai jange. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Ia kan je ronasa jenne taluka ia ko mak bisa limai. Angkalalo je pakai baca. Ia ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kadawe upake mapi pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya lo nabaca tapi pak dongam itu iya aku makan kendri hadesa na tapabita tu dia agak-agak ini cuma mapangulong ni maka dawe upake mapi pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya lima ku tapanca jangan ngak lima iya napi kau iya nung cecah ya naro pak iya natu lima yang makai ka dosa na iya timah karambang iya tu makai ka nak makai ka macam-macam iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik iya tu nama kajallo iya naro ibis saya lo ia tokan niati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi limair. Ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena na rusa iro na papa dongang. Nah ia na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal nih tapi de panaluka na sabab pangkamu pidon na. Ya na ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosan iya to nakapau-pau iya to iya matau pulok kumya maboro pada aga tahu nakapau-pau niya tu jadi iya nari bisay tapacingi wiye timu kue pula di sini na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangnya. Ya ropak dong itu ampe ketelu. Ya ku ipatamai inga kadeje ni patamai istidrak dia sana lai ricak ni lima ni patama tapi engkatowi tamisoi. Ya ro supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru kata. Napa ko to mak julu mata na matay na ayan na mga kay kadosan pa yan natulin lala yan na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala ya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nari ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah ya to paham ya aja takkan mak bisa lima tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak julu mata tapi ni baca ya nah tapi tak paham nama apa ero deh
malak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. jadi jadi itu mak julu mata apa tu dibaca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai dolo. Iya mima bisa lima demeto dan kami pergalangangi apa iya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima iya koto junur ang katelu ya koto pura matindro namoh kadua mi sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matindro nasa makome mengapa de seru lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron mak benih jadi bisa jadi agak kumai itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini jadi apa iya tu jenne denal gana jisi apa hanya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi denal gana jisi jadi itu najisi de tau na rusak jenne kaya yasang uraki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampa aja ngapa angkan aja si mada kiriki makanya bisa wiro tai manu tapi aja na tak jenne tabahangnya mega po tu tomotot tariolo kumangaji na tuges sa tai manu na sayo batal jenne ulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa taimano ang katay chicha de na batal kadis sa ibawan niro demi na cocok tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamyasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu tau nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa de kapalapi na itu sige say oli na lakay makun raye si baro newe dito kepala pina suami istri kumanuri mansa sapi batal buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to pura tanay ka nasa dito ka rin na batal ko denoni dah kayasan angkat to pa jama taliwat-liwat jadi tak aja tak kada angkan itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan puremi mana kegayasan atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang ni na batal dia tu ia mitul lari lau saliwang ni tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini masuero apa batal mana ia natona ro kalelen apa iya roto metu batal jenne na tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kau agama memang jadi atorok ni mati ro tapahani iya na rona koto mak julu mata na ro na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala to mak julu mata ilau doangan ni makada tepat cahaya ia rupaku kuang ku serimun ribu tak dampang di sini na dosa yang kau mata tak jaga ia ngak rupaku kuang untuk selalu rindu melihat kebenaran enak ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapaci di sini na dosa pulo ku mataku meki pak basarai Allahumma tahwir ayah ku mak basara kapa di tapala tak bicarogi bawan ni itu tapi iya rotannya istilahnya domni apa iya jenne pakasibiang ipatamai dong daripada kena nanaki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu kompor yase awe tau pa mak jenne nanak nah pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi naro ampai maka dah piko cari patamai peringeran iya naro nak ido padonga maka dah ya de apa wa playa kustas pakan jakibani peringeran ode ta apa kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakan jaki peringeran ngelo ri pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata
Napalimay gang kasiku ya ko lima ataw na bisay kato milodon na tapancaji wi lima ataw kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusurumon apa na yana ataw tamot tarimay kita catatan amal ta selama iya miko abio tarimay sabara ya naro ampai ilodongan ya ro ya ko pamulangi ya ro pancaji wi kita catatan amal ko ya iya tarimay ataw kuhe yang kedua tajagai yang lima ku ya ko ngajan akibat dosa. Yang ketiga tapat cahaya aku surumunku dengan cahaya kebenaran. Maka kanja dia naro jadi dia tak kalupa. Napa ya ku isapu ulu pikir aku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kalingaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga kalau muya ngalo masigi makasih. Iya naro. Pak donga mirili serangnya di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang lahirna batal hakikina dena batal apa latu itu surimon rimin lau dongang naro jadi naro nak kena pake ko jene taluka mega ni tahu salah paha apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasawa ya tu ya sange jene taluka dena tomak jene Tanya jenek taluka sana tu kalau tu bak jenek pusah. Jadi ukiro kemudian ia rodongekan angka kotopura nama jenek asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul Allahumma jalni minat tawwabin wa jalni minat mutatahhirin wa jalni badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslim nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tahu. Jadi itu don na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami ma jenne na 10 na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibaca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintuna suruga mimulat tahu. Tu barakat na jenne. Maka kalau mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak maga nasana pintu suruga naru di beneru pitte kega mimulat tahu. Ya na tu na bahaya ko idi pitte pintuna neraka kega mimulat tahu. Pintuna na suruga patajam lomo na gamay yan nati ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja tumije cede makaiga pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majinne maha macila katongang itu betongan nang kamantam mo tu pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lindo pasti ang kay tarima pa daw na ko na saba pasti kawalyo ko to mak ko di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na ma de pasani de aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan yari di imange pada rona imata ilaw doangan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri lo do ngati pa kampung ya anu dalek na malomo pak de itu na tabago masigi ko ta dingi dalek itu lo do ngina dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kada magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na ye ka tau panen na pak mam apa diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui gitu ya na tu yana tu ampai ilaw ni bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasuma kasolan makiro opo tu nasa bosi po maka dai te korilota na sangaja na bosi po kaya wala mala saulu ni ko ya makiro yana tu ampai to panite de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasuma baraka betul na din kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu apito kanandre na tamo ko api de na kasola api na pa baraka ko Allah Taala na sura kada cakke ko api malu moy patapulo so na patapulo ni na pilala ngapi de nandre api
Pai pudangnya pi maka da cekek ko. Jina mo wala ngasoy ko maka di po Allah Taala. Aja musolanya sa na tawa kakak dia masola. Tapi aku makan di po Allah Taala masih kaya itu maka majasa anguran ni. Jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mo kanjak don ako magalu mo pi. Isan na dupa siya na tapatak di don na. Enggak apa mak deking sekat tak tujuh deto na mega tu 5%. 5% dan siya. Pan itu ya ko maka dari manu apa dia baini kustas maseke aja taleng idolo pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra makan yati ga bicaran. Sesa deto na kumanam. Tapi ako kabay ni makoro makaseke may makumajasat kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Semua te gawat di patolang ni. Kucing mangkali ngebaca itu. Oh iya. Podangi maka dia na dia mau kumajasat ko apa tolak ko. Masih masa tu makumajasat ko. Apa ia tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo ko lino iya nama kanjak mo sakka namo na tuno api te bola tadi to nan api makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masih dekat iya ni palenakan nan re ko baine na ina de nan re to lilo sapa to kasia si jolo angka pitu dan si bawang iman re iya na tu ampai to mata tariolo dia tu nan re ko de na pandri jo cokinda iya mato tu nala dasar maka da sidak ko jolo de na kan namanya tu balate make itu ya sebab masih dekai apa maka dia kumpasin pasti jo pasti dekan ina tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi boleh na sebab ya kupura ni mo bagian ngong ko tunap pamuan insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de na sebab malaikat mi lodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke itu dia tahu kue mirawasanya dia tahu kue macim pak ingat na bali bola na mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawenian kata imalunra iya na tawe mo maki buai ide na pada magai na sabak pura ni nilaw doang ang malaikat yan na tiyasa makbarak kualitas din ang paan naman na subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na inadiwa halunra na hindi man na subali ba ulumaka aja kajak dia aja mapaini ha itu hindi na pada tu magai pura ni nilaw doang ang malaikat yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka baraka na tu magai iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak dito nanti masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa apalagi bang ko apa politi uliwe gan kani chale gambara ai vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini Pak iya tu biasa te ko de na para gambara aku lo bulana madarin tu mampat diisi aja motan iya rupa pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko de nalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre ele namo tu matarima de tu kan bawangi palingan melo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek gitu iya jadi ku ya aja mau tanulan iya paya ko bicara na te tangkali na to dia angka meto prinsip na cele sesa mangkoko tapi dia to na ko sindra nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yeleg jadi anu tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy dengan kenapa tu kata itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas saras na buangi motor kiro bola tada tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale ta tajam mati
Itu bawa Pak, na bangun ibatai na pada muki mulai. Maki boy jalan tani dan to maka da denen re kupung gawamu ke da den rangi mulai ko. Pada mu. Jadi aja tasi salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko Pak mega ni tahu. Pada kanjakna na ta curita aja tu curita jana, apa aku ta curita tu jana, apa namo jana tahu. Nggih, kanjakna na ta curita. Emang ko mamula ni tumubak mana ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak mega witu mangko ko tanong ta masalahna tappa ku Facebook ni tappa ko Facebook menre tappa maki gua status mako ako rupalik la kalasi tapang ka statusna nasa mako ako la kalasi padahal bali bolanan ni Romelo na singgung 5 sabut tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa lumana padahal bali bolanan ni na singgung itu jadi aja pertama status pertama iya kong kamasalata alaki wajin suju macawi gitu kesuju kong kamalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya itu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masuk pajagi sa sangin jolo mak de mana kagendo ki dia itu masih kiri mak mana pita napati lodong sa na kampung apa tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu gitu kasih jalan lari gitu onroke tapi dia tu kagak kue iya jadi onroke masih kiri magai ero sikiri ero nasaba ini tu situ ngana panguluna kampung iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawa imangi mondripi matinro mana pi pak kampung munapok matinro sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu rejik itu ampai mange pa ura jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang pa ati di tapay mange ti ano kong kamasal pada liwat rejik na jamana tu komelo macurito ngit yasan imah hakiki tu ay marejik apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapabelay po yang balay sempo yang idale na aja na turu nga bala ni laudong apa made na sabaali na imang itu imangi sa piri nanti apa kong kay mamahape masyara langsung yan lo gati do cilin aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na hape mana dito ta sela-sela wala ko masampajan ko limalay itu tapi dito kagak ko iya makanya jadi tahu nih apalagi masih kita luar biasa napada ulawang ngiran macam deh iya makiro alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan na guru mursyid tarekat itu nah saya komitay na kampung ni madecing kita masigi iya na madecing masigi uko tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dali yan ang kamasigi din na majaga maputom itu dali kung makanja ibola na po nga latagot insya jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dali po nga maku itu inapabilay abalay yan na masigi din jaga itu ay tapi may kata matan rito tujian na masigi pa itu ko masigi to mataru-taru pa pagpagutos masigi maka to kataw kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya matay asam pajang magilo at makuha at kamanan tu itu ko parotes mo pa ako masiging kamanan ito itu ampay makaraka ya ko pagusok masigi na di mataru-taru to padam dito ko tumache masigi uy gana tumamparan pala dito ko sumbangan na ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama ya maki tuliwa ikan na protes na to kapag Pak Magay cica-cica miyang ta yung putih di tuliang kaya nggak biasa nih kadang aku memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya gue tak kali sidendreng ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salai apa nakka tu darajat mo pong alata yani kong kadece mo jaman na deka tantangan na salaibawan maka mo igatawad di jano ko pero guru tak jadi sabara ki umak layurus iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako pinok makatohe kebicaraan na tet di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tik saja rona tak bisa
Dek topa. Dia. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah? Dah nang kay sa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malampe sunga na jadwal pengajian kung kamatu ko rokira iya bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala-tala tahu RBS makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampa baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan tidak maka to aku iya jadi dongro engka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mu iya ro ayat kursi patola abala pakai selamat iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahuding almarhum al-ghafurlah amalan na panenungan apa mula kata mo pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul surat bil falaq kul surat bin nas kacica ayat kursi kacica apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah puluk ko ilangi sibah puluk ko tanah insyaallah dia makan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang Qur'an alai. Jadi ko puraki masam paja paral lupa bu tapatamma kang Qur'an alai. Ia tu ya napak goronga guruku ya ro 5 atau we ipalenna yo ko watangi napai indok 5 ya tetu kang yo Qur'an daer. Napai baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kong ka masalah tahadapi tahu merusukan dan atau sila tidak murus kong kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr itu magi nak katallu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan. Yang itu nak kada guru tapatama kami korang alemu. Ya komelo ki joka, meki lo galunge, meki lo pasae, meki lo kantoroe. Lepangi jolok cinampa opo. Lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko ki kandarangange ya ko tapamarung motoro ta yo tapalari. Tapamaku cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki joka. Patama kang ikorang ngaletan apa kijok kaya ko takon akan na musibah ko lalang imang kade guru tamati santana ajang mosel aya na tawi ta aja mapatama korang iri patama kang ikorang ngale kuluan lahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalat taluplo gesok dena kata jam-jam jaji yo ko kuluan lahu jadi na tu nakada nabita unrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampai to mata taruh dia tu nama lampe bacaan tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah taala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulai kung Allah taala si banabit yo pui di baca palampe na kajili jo husbullah ba padahal dia peringaran itu iyo puto mata rilo de gaga api Jepun ni na pasisumpung ni langsung kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasak na takumun
Ina tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunandre ulla mutana. Makiro angka mana tuh? Iya mana mau tuh napake. Dia itu nama lampe bacana. Api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tuh mak baca salawat. Dia dapat tuh baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawat mi baca na sapu ripaja. Ya upi dia kata lu ni mak doktor kasih aga ni waru dia mau pernah ripaja. Lagi tu pak beliang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagay mo itimummu. Mo jagay pakitammu. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Iya, natuna kada gurut ta ki aja Rahman Ambodalle. Iya tu tau itarima donna, tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle itarima dom. Nah, na tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka. Kita umatele imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Ya upukolan mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamado. Pangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nuban na molli tau dena kenalo sige yo na baca dong. Desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy. Ya bitau ko idi na gererang imanu sila dan nasuang inapa loyoli ni patuda-tuda milau dong alena milau dong kenapa tapak dicato di teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. Di sisa kagak talolong. Itu maka da imannya. Mega apa tu tau napatat de ni ro. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Pedis saya terima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo sona patapulo ni na dia pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure pandre ta cicang patapulo ke sona patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau pandre ta dulu to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dong mailo ima tanah mak baca dong mandre se baru mak baca dong itu 5 kor nasaba dia kan na patapulo sona jadi to lini lodongan onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya mana makukoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don ni itu iya itu pahami saya kira iya pangolongan Bapak sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tani apalagi kau keadaannya mako apa itu alam nasra penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah mega cuma yang ketolo mah pengajian mako pak mandari toji tu tak isidalo nai podana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak angka memang tu ya tu ampai to pandita ta na suruh ki milodong. Angka ti baca ya mubadiu ya muid baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca di patada 50 di pakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringeran itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringeran. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak Dongan itu kami guru dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca alam nasra ya kung kanana makundu-kundu maka pala ya royamu badiu ya muhid suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Jadi baca supaya megampangi meringerang kung kagak mengerang. Saya kira ia no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak berat kung Allah Ta'ala. Ya kodika katulih mala cara maku mapamula pamulana lati capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Ulas safar ni to araba matu araba pacapuran. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba pacapuran ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin katelu. Itu dah fil bala. Yana tu nang kaidi nasa tomatota maka ada capur raba. Biasa tangkali nggak tau? Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit bumi. Jadi yana rawas tu araba pacapuran lo Safar opitu no abalae. Si tau berlaku ya tu.
Jadi naro ampai tu baca Quran supaya dia nak musibah imma ginala sasilele atau aga ia dibaca surah Yasin dibaca kata lugu pula syarat. Biasanya dafil bala 54 tolak bala. Iya. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakae sini na capur rabai macam mana. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak nula safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya ko ular raja ni dia macam masalah. Ko mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tuna kada aja mau pak boting aja na sebab onron no balai. Yo pidi denia pala makada man pokoknya capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Bangnya ya ko jawai makade rabu kesan. Ya pidi makadaki capur raba itu sama. Ya, saya kira yang pengolongan ini Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.